Samuel Fagbale Gbanto ta 13. Samuel kamo na Saul. Saul xɔ ƒe 30 esi wòzu fia eye wòɖu fia ƒe 42 ɖe Israel dzi. Etia aʋawɔla tɔxɛ 3,000 tso Israel. Ekplɔ wo dometɔ 20,000 ɖe eɖokui ŋuti yi Mikmas kple Betel to la dzi eye wògblẽ 1,000 mamlɛa ɖe Yonatan, Saul ƒe vi gbɔ le Benyamin ƒe anyigba dzi. Eɖo asrafo bubuawo ɖe aƒe me. Yonatan si Filistitɔwo ƒe dzɔlawo le Geba eye nya sia ɖi le Filistitɔwo ƒe anyigba blibo la dzi. Eye Saul ku aʋakpe le Israel anyigba blibo la dzi eye wòɖe gbeƒã be Hebritɔwo katã nesee. Ale Israel dukɔ la se nyadzɔdzɔ la be Saul tsrɔ̃ Filistitɔwo ƒe dzɔlawo eye Israel zu nuɖianu na Filistitɔwo. Ale woyɔ Israel ƒe aʋakɔ blibo la ƒo ƒu ɖe Saul ŋu le Gilgal. Filistitɔwo ƒo ƒu aʋakɔ gã aɖe si me tasiaɖam 3,000 kple sɔdola 60,000 kple afɔzɔla siwo sɔgbɔ abe ƒutake ene la nɔ be woawɔ aʋa kple Israel. Woƒu asaɖa anyi ɖe Mikmas le Bet Aven ƒe ɣedzeƒe gome. Esi Israel ŋutsuwo kpɔ xaxa gã si me wonɔ kple ale si womimi woƒe aʋakɔ la ɖoe la, wosi yi ɖaɣla ɖe agadowo, avekɔewo, kpewo tome kple ʋewo me kple vudo siwo me tsi menɔ o la me. Hebritɔ aɖewo gɔ la tso Yɔdan tɔsisi la eye wosi yi Gad kple Gileadnyigbawo gɔ̃ hã dzi. Saul ya tsi Gilgal eye aʋakɔ siwo nɔ eŋu la dzo nyanyanya le vɔvɔ̃ ta. Elala ŋkeke 7 abe ale si Samuel ɖo nɛ ene. Gake Samuel meva Gilgal o eye Saul ƒe asrafowo de asi kaka le eŋu me. Ale wògblɔ be, “Mitsɔ numevɔsa kple akpedavɔsa vɛ nam.” Ale Saul sa numevɔ la. Esi wòwu vɔsawo nu vɔ tete ko la, Samuel va do. Saul yi be yeakpee ado gbe nɛ. Samuel biae be, “Nu kae nye esi nèwɔ?” Saul ɖo eŋu be, “Esi mekpɔ be nye aʋawɔlawo le kakam le ŋunye, evɔ meva ɖo le ɣeyiɣi si nèɖo nam la dzi o. Gawu la, Filistitɔwo ƒu asaɖa anyi ɖe Mikmas, eya ta mesusui be azɔ la, Filistitɔwo ava dze dzinye le Gilgal, evɔ nyemebia amenuveve tso Yehowa gbɔ o. Esia zi dzinye eye mewɔ numevɔsa la.” Samuel gblɔ be, “Èwɔ bometsinu, mèlé Yehowa wò Mawu la ƒe se si wòde na wò la me ɖe asi o. Nenye ɖe nèlé eme ɖe asi la, anye ne àɖo wò fiaɖuƒe la anyi le Israel hena ɣeyiɣiawo katã. Ke azɔ la, wò fiaɖuƒe mali ke o. Yehowa di ame si eƒe dzi di la na eɖokui eye wòɖoe eƒe dukɔ la ƒe kplɔlae elabena mèlé Yehowa ƒe sedede me ɖe asi o.” Tete Samuel dzo le Gilgal yi Gibea le Benyamin viwo ƒe anyigba dzi. Esi Saul xlẽ eƒe aʋawɔlawo la, ekpɔ be ame 600 koe susɔ. Aʋawɔnuwo menɔ Israelviwo si o. Saul kple Yonatan kple ame 600 siawo ƒu asaɖa anyi ɖe Gibea le Benyamin viwo ƒe anyigba dzi le esime Filistitɔwo ganɔ Mikmas. Filistitɔwo ƒe aʋalɔgo 3 ho tso woƒe asaɖa me be yewoayi aɖaha nuwo. Aʋalɔgo ɖeka ɖo ta Ofra le Sual nyigba dzi. Aʋalɔgo evelia yi Bet Horon eye 3lia ɖo ta liƒo si le Zeboim ƒe balime te ɖe gbegbe la ŋu la dzi. Gbegbe aɖeke menɔ Israelnyigba blibo la dzi le ŋkeke mawo me o elabena Filistitɔwo gblɔ bena
Ne menye nenema o la, Hebritɔwo ava tu yiwo alo akplɔ wo, eya ta ɣe sia ɣi si Israelviwo di be yewoanyre yewoƒe agbleŋlɔnuwo, fiawo kple nuxanuwo la, wotsɔa wo yia Filistitɔwo ƒe gbedewo gbɔ. Nenye be wonyre agbleŋlɔnuawo la, woxa klosaloga gram 8. Nenema kee nye fi hã, ke woxa klosaloga gram 4 ɖe gaflu kple fiawo hekpe ɖe nuŋɔnuwo nyenyre ŋuti. Ale yi alo akplɔ aɖeke menɔ Israel ƒe aʋakɔ blibo la si gbe ma gbe o, negbe ɖeka siwo nɔ Saul kple Yonatan si ko. Yonatan ho aʋa ɖe Filistitɔwo ŋu. Azɔ Filistitɔwo ɖe asrafo aɖewo woyi ɖaxɔ mɔ si ɖo ta Mikmas.